Assalamualaikum, saya Siti Nurhaliza. Sebagai rakyat Malaysia, saya mendesak pembebasan segera sukarelawan Malaysia yang ditahan tentera Zionis. Misi mereka hanyalah misi kemanusiaan yang menghantar bantuan dengan aman dan mematuhi undang-undang antarabangsa. Penahanan ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Seluruh dunia wajib bersuara dan memastikan mereka dibebaskan segera. Hi, my name is Zulin Aziz and I am a Malaysian citizen. I stand in solidarity with the Global Sumut Flotilla, including our fellow Malaysians who are sending to Gaza. They carry food, medicine and hope, not weapons. This is humanity, and humanity must not be blocked. Hi, we are the Melvins and we are a proud citizen of Malaysia. If you are watching this, we would like to let the whole world know that we are standing in solidarity with our fellow Malaysians who have been wrongly abducted while carrying out a peaceful humanitarian mission as part of the Sumut Flotilla. Their mission was not political, it was not violent, it was an act of compassion in fully compliance with international law. To deliver aid and hope to those in need. We would like to request the release of Malaysians that has been abducted by the Israel forces. Free Palestine! 구호 물품을 막는 건 비인도적입니다. 우리는 가자 아이들을 잊지 말아야 합니다. 저는 글로벌 스무드 플로틸라와 함께하겠습니다. Flee Palestine! Dia je belayar kat sana korang nak hantar bantuan. Lepas tu dah kena tangkap menyusahkan kerajaan kita. Wayangnya semua ni. Memang itu tujuan dia sebenarnya. Benda ni semua memang nampak macam wayang sebab dia nak buat 3 perkara. Yang pertama, ini adalah tindakan simbolik yang menunjukkan, membuktikan rakyat dunia tak terima sekatan haram daripada negara haram. Yang kedua, kita nak bagi media spotlight supaya isu ni orang terus aware, lalu akan ada tindakan. Yang ketiga, untuk createkan political pressures. Bayangkan sekarang ni ada 46 negara yang akan menekan negara haram tu untuk membebaskan kembali rakyat-rakyat mereka, kemudian untuk bukakan sekatan makanan. The whole point is wayang. Dia memang takkan mampu nak bawa makanan untuk 2 juta rakyat G dengan hanya menggunakan 40 lebih bot kecil. But efeknya sampai sekarang kita tengah bercakap. Itulah dia. Jangan berhenti bercakap, jangan berhenti share, pedulikan haters, buat tugas kita sungguh-sungguh. Assalamualaikum, my name is Farah Ahmad and I am a citizen of Malaysia. If you are watching this video, I demand the release of Malaysian citizen who has been abducted by the Israeli forces. Their mission was peaceful and fully in compliance with international law.